Phutbol nakaslem jong unongsan Hima. U MLA ka amlarem uba Lakmen Rymbui hakan rutri unailur ulalil ban Jurip ya kajingshna bat jingsiang artificial turf ya kamadan yelekai Phutbol jong ka amlarem subdivisional sports association ha lat jablem amlarem Kaba kajing pentri menta kalaya chacha chakman nalor u MLA ha kan kajing Jurip ladan langru u MDC u medling swear ka SDO civil amlarem pat ka president ka ASSA ka Raj Shri ki officer nalor ka Meghalaya State Sports Council ba DSO ka Jawai kumju kinong yalam ki dukhat nongket kam jong ka ASSA uba Lakmen Rymbui ungit skemba lingba ka jingsiang ya ka artificial turf bat shnapen pha ya ka Madan Phutbol jong ka ASSA kan long ka jingkat khu iki khun samla ka than namar kani kan plela digi samla ban pen I yala ki sam baki don ha ka kam yele kai kat bau general secretary ka ASSA uba dapmon tariang u penpau ya ka jingkemen ba Shen ka ASSA kan sa yo no ya ka jingpenan kam ya kani ka Madan hakikat tu kani banai banwan 1 kg 800 gram. 1.8 kg so this grass will become a little bit shorter. No, and stand, it will stand. It will stand like this. सिलिकॉन एंड रबर उसमें आएगा ना ये तो बाद में आएगा ना हाँ Oh, kami the तीन kena nongkrong lain lah untuk silikon untuk rubber untuk dikena kalau wan kini ni lalu pindah ke sini rubber kecil nampak. Oh, kata tak ada. It gives us silica base and then rubber on top. Dua tu ya kan? Oh, ada benda. mana yang langsung silikon 40 mm. Kecil. Mana kecil. 1.5 inch. Rubber kini dah jam lah kan. Teman dan rubber. They will give some extra space also so that like matlab yoga or running they don't get chance of space. Waterproof. Waterproof. हाँ. ये कभी खराब नहीं होगा. कितना बारिश होगा कितना भी जो होगा. तो ये इधर डाल ऐसे डाल के हम पेस्ट को खींचेंगे. इधर ये पूरा फुल करने के बाद फिर हमें ऐसे पेस्ट को दबा के फिर इस पे चलेंगे. पेट होके पकड़ लेंगे. फिर 1.5 घंटा के पेस्ट होगा. 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन आप ये ख्याल करो जहाँ जब मौसम ठीक है ये करने का लेकिन इधो तो जब पेस्टिंग होगा ना बारिश होने से नहीं होगा तो मतलब मिनिमम 2 घंटा सुखाने का टाइम चाहिए do the right thing you know better than us but we want only the best but you know better how to deliver it Matangi don hang ni hapok ka Madan jong ka Ministerium jong ka Amlarem Satu Sport Association ngadi ibadah monteriang ibadah lebat kum i Jas Ketri jong ka Amlarem Satu Sport Association mentangi don hang ni mata kasni rengkat ka jing don lang jong i local MND jongi napok State Sports Council bat i District Sport Officer rengkat kartu kan ni ki riurang ba napok ka tanjongi bat ki committee member jong ka Asen jongi tiga jingwan menta kasni hang ni kade nak menta bengin one page Lani barman inspection rengkat bat i lokal MND jongi bat i SDO jongi iba long ru kunju i president tingi la yon page la bun sin hi la one page man ki por la bun sin hi la one page nak menta pan pentri ya kan ka project ka bangi layo nak sorkar jela ha ka bangin penbha ya kan nan lengba u artificial turf tingi la one man ka por bat ngi layo I ya gijing trei dekat kum gijing jo hi ngi I ba gijing trei kala ya shikmat bat ni kermen ba nakaling jong asion ngin yo ano ban penon kam yo uning Madan hakikat tu kani kunai gidangwan di tangding di gitin ni kermen ba kajing tri kan yaj nang ni kan yaj kham klai bat bangi I do ba ka bangi la li no ngila pen siang no yo uniu pelang ban ni kermen hadin ki katu kani kunai ngila no ban penon kam ya kani gidang